Just amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe inshuti bakunzi ba Ego Stamina TV. Uyu munsi rero tukatuye kubagezaho amakuru agezweho kandi akomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ari mu bakuru b'ibihugu babarirwa muri 45 b'Afrika abatumiye na Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nama igomba guhuza igihugu cye n'umugabane wa Afurika. Iyi nama izaba iba ku nshuro ya kabiri, biteganijwe ko izabera i Washington DC hagati ya tariki ya 13 n'iya 15 Ukuboza uyu mwaka turimo wa 2022. Ba perezida 45 b'Afrika nibo bayitumiyemo, gusa abagomba kwiyongeraho abandi bantu bane barimo na perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Musa Faki Mahamat. Ba perezida abane bonyine barimo Captain Ibrahim Traoré wa Burkina Faso, Colonel Assimi Goïta wa Mali, General Abdel Fattah al-Burhan wa Sudani na Colonel Mamadi Doumbouya wa Guinea Conakry nibo batayitumiyemo nyuma yo kujya ku butegetsi ibakoze kudeta mu bihugu byabo. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yatangaje ko ku isonga ry'ibizigwa muri iyo nama harimo ingingo ijyanye n'amahoro n'umutekano ku mugabane wa Afurika, ihindagurika ry'ibihe ndetse n'ibiribwa. Ni byatangajwe na Robert Scott, umunyamabanga wungirije muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ushinzwe umugabane wa Amerika. Hari mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye ku wa kabiri hifashishijwe ikoranabuhanga. Yagize ati, biteze ko umusaruro w'iyi nama uzagenda wiyongera kandi ukagura ubufatanye bw'igihe kirekire bwa Amerika ifitanye na Afurika, ari nako twongerera ingufu ibyo duhuriyeho gushyira imbere mu rwego rwo kuzamura amajwi y'Abanyafurika. Ingingo zirimo ikibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu zitezwe ko zidashobora kurenzwa ingoyi. Inama ya Amerika n'umugabane wa Afurika yo mu kwezi gutaha igiye kuba nyuma y'iyo muri 2014 yabaye ubwo kiriya gihugu cyari kiyobowe na Barack Obama. Biteganijwe ko ku munsi wa mbere w'iriya nama hazaba amahuriro atandukanye yiga ku nsanganyamatsiko zirimo amahoro n'umutekano, imiyoborere n'ibindi. Ku munsi wa kabiri bwo hateganijwe ihuriro ryiga ku bucuruzi hagati ya Amerika na Afurika mu rwego rwo kurebera hamwe amahirwe ishoramari ari ku mugabane wa Afurika. Dana Banks, umujyanama mukuru mu nama ya Amerika ishinzwe umutekano ushinzwe Afurika, yavuze ko mu bandi ibatumiye muri ariya mahuriro harimo abakozi ba za sosiyete sivile, amatsinda y'urubyiruko n'abayobozi b'urubyiruko.